Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sinina atama tepekna Allah Ta'ala ke hadir irupung Allah Ta'ala na panca jiwili noewe onro makareso jikuang katokuli doe tia makareso maka de guru tasalon rongi okomi suru gawat di monro pak yokoli noe onro mas makareso mapamula okko alam arwah na pancaji ki pungala ta'ala digagai jama na paloko alam rahim di togai jama okko mani alam ketiga linoewe na pangkai jama jejoko alam arwah siba alam rahim de tu gaga ngerang apa digaga pure jama tapi mundrin nama tu ilui noewe angka ngerang apa magai angka pure jamok kolinoe ya kode cingi jamok kolinoewe makoko kimatu suruga mingerangi imi ko anu masalah isaliwan na suruga mingerangi jadi linoy onro makareso angka dua melo yak karesoi. Yang pertama akaresoi linota magai nasaba linomu payonroi maka dari pengulut tali i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada yakoli notah karesoi angga i aleta makada melo ki tuo mananungang je kuma karesolino ki angga alewe melo ki tuo mananungang betul nih bicara ewe iya ko perkara lino ibaca perkara lino ijama na mangubi akhirata de na magaga jolo ipak pisau lino ewe apa melo muki tu mananungang Yung makatanga ki makareso lino na batawe de na magagi pak pisau jolo kami lumuki tu mananungang pura pasti masam paja na patapataru jadi na magaga santai-santai ko perkara dunia apa melumuki tu mananungang jadi ko takut mak bisau toki misalnya mak bisau toki nape sipue ibisai tapak batawe de na magagi pak pisau tolo masam pajak jolo pura pasti masam pajak nape pateru santai nareko perkara dunia ayan namo nareko akhirat ya karesoi
Maka dia pengulut ta'ali wa'mal li akhirataka ka'annaka tamutu ghadan. Iya to sinasek ko akhirat mo karesui rapang ya ling makadamilo no mati baja. Rapan ni aling makada milo no mati baja. Yiku to mas sempajang angga ni aling makada pacapur sempajan na husuk itu. Atau bangi tawe aja tu makada matu cinampok purapi makon rak desi mate gamma ni bajan dengan nak malah jangan kartu ngaperi-peri aja ni tangguhkan aja ni patanjing dari ku perkara akhirat angga lima kada aja lima tung ini Bali ko perkara akhir ijama na denir samelo mati marumuk maculi-culi tahu taja ngak jolo cinampa melo kak mas sempajang taja ngak jolo cinampa me kak mas sempajang biasa dak ko mapat taja ki mas sempajang ilaku sampang sinampa ibilla mi napa marumuk les itu Allahu Akbar. Ya kupura kak mas sempaja matuk meka lopa sae malika lasuna maka maja lampu tona mas sempajang ngiro letuk nawan-nawan na pasae magi na koro nasaba akhirat na lalu tapi de nangga lekan maka na mati baja jadi sempa mobi mapikir meka lopa sae meka lo maka sebagai tapi nareko mas sempajaki akhira ijama nyeke yang gak ya le milo mate baja maka limitona lesse peringerangi ngkasih di pakaroboh ko kufah pakaroboh malempu pabiri jama malempu mega tu mapalolok barang ko pakarobai sidi waktu engka tahun lansang pacin rola ka ko karobata ba enre ni macin rola makumu joka-joka makadai penumpang to macin rolewe kiga biasa tolah nakada iye lempu ewe nakada angka laleng lese kompas cinampak tolat tu ku iye mega to panandre nyarang wading denang kawola ya nakada iro penumpang biasa wola coba-coba gari itu lah naturusi penumpang makumu jokana nadapi wiringala we mega buku tau tatala masih langi pakarobay napa naji ula lalangi maji nang kebuku tau make tatala makumu jokana karobay we takut narampu manipat dan nanye penumpangnya melu imbu ni pakarobay maka dari pakarobay aja banna munu ka iya ko me ko male gagaku lolo karoba ala bawan ni aja da munu ka nakada de biasa ku iya perampok ka lawunu jolo punana puala gagana sila dak si keke de nemika lelepu perampok maka dari pakarobay pakui pele pekelokotia kota mak bunuh alingak kesempatan mas sempajak jolok duan rakang pura pak mas sempajak matuk napa kak munu kada iyo asempajan no katu ulu tahu tak talak pura menemu mas sempajang mate menemui sempajan no pasti yaki maka lo
mak jenek maka kasih jenek na pakasingi bate na masampajang magi na koro apa yaki maka deh melo nak je mate matu kupura kak masampajang jika kana sawaya ro keyakinan maka da melo nak mate gong kana mapamula jenek na pakasingi jenek na pakanjaki bate na masampajang sampai waktu na masampajang pura na baca alhamdulillah onro husuk na loko pungala ta'ala de nagaga ninggaral lenge de nagaga ayat ninggaran na baca amo kuluallahu lanyak manato manarawangi malayang-layangi lanyak mana peringaran pungala ta'ala maniban ninggaran gangkan makomuro mita sigura-gurana parampu sijak ko aga je sijak na de to na milo rokok ko digana baca sijak ko makomo sijak ko takut mumpu manisi di ayah ilalang atina padahal iya ayah ede nang kenapa lai magi nang kamumpu surah An-Naml ayat 62 kedua salah maka dai unin nairo ayat ero ammay yujibul mudtarra idza da'ahu wa yaksifus su'ah ammay yujibul mudtarra idza da'ahu wa yaksifus su'ah niga palewat di mewai tau mangilakku pungala ta'ala niga wad di mewai tau mak dararinghe tau ma milau tulung aku pungala ta'ala kotanya pungala ta'ala sendiri wa yaksifus su'ah pungala ta'ala sendiri legai kesusahan iya naruh baca berulang-ulang dia tulis sambungan tulis naruh ammay yujibul mudtarra idza da'ahu wa yaksifus su'ah maka na baca iro takut mumpu mani pak baju putih pak palu putih pak kanyerap putih na basiro parampu ero mate madillah makku alilina abang ngapuri mas sempajangi lepu pak karoba giling mite pak parampu ternyata makku dia lina nandri api nitei pak kanyerap putih nakada niga kijitu idi nakada iya pajagana ayak mubacai lalu sempajang nasuro kak pungala ta'ala untuk nono mewai kue salama aku mako kue ala ni karobamu muli subulam salama iro ayak iro de na palai tapi iwiringnya ku pungala ta'ala sama magai kehusukan na loko pungala ta'ala magi na husuk makwaro na sabak tunna melo mas sampajang na yakin itu ni alina makada melo na mate baja melo na mate kupura ka mas sampajang ina katar penglutani makada wa mali akhirataka ka annaka tamutu goda iya ko akhirat talelung akhirat tajama angga aleta makada melo nikmate baja matonga-tongan itu mas sampajang ini ko lindo tajama aja terus takar melo nak mati baja tapi agak pelik akar tu siki melo kak tu menenungan jika kana amo pe korepata nak batau melo toki papisau kan mega muat tu meki tu menenungan baja pasi sangadi pasi sini no mak salam lebih engkah dere iena rise sena tau angkai pahangi ya senge agama nisapakalu aga ji elona pungala ta'ala nareko angka nangoloi jaman-jaman linona nisa makada aku elona pungala ta'ala makokoy nangoloi jaman-jaman akhirana nisa makada aku elona pungala ta'ala iya naro akata naro maka di nabita mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din nigi na ilora pungala ta'ala madecing yufaqihu fid din iwiringi apahangan ri agamai
magi na masussa tawe nasaba de na pasilolongi agama jama-jaman na. Upan na sinin na jama-jamangi ipasilolongi agama makanja pole na tu. Gangkan no kolino tu nigi tau asal baga mamui manyamangi. Tau sogi magama manyamat to. Tau make pangka magama manyamat to. Kariolo to make pangka. Onro tanre na pangka na. Onro tanre na pangka na. Amo manu na parenta to. Amo angin na suroto. Ya kuang kamelo na lawi. Na wallami sujadan na napaka angin palutu ka lokoroy. Kalau mapatroli angin nola. Angin nola lutu si bawah manu matangangi si tinro manu lutu angka mana pak galung petani naitai subhanallah cak bu imitai mana kata lutu si bawah manu nah ternyata ini adalah Nabi Sulaiman. Neng kalingana maka da subhanallah maka deh angin patappa ka koryolona petani tappa yokor agata sangonna maka deh petani de cak bola deka kagum ka akuasanna pungala taala nakullena na lengi kekuatan lengi padisangan si bawa ki manu lutu jadi akuasanna pungala embe maka subhanallah. Maka dari Nabi Sulaiman alaihissalam aja memandang ngentingi satu kali subhanallah yang engkau ucapkan lebih matanri angkatna surimonri daripada kerajaan Nabi Sulaiman. Alena sendiri napor kerajaan Nabi Sulaiman. Alena sendiri Nabi Sulaiman lebih matanri angkatna itu satu kali subhanallah daripada kerajaan Nabi Sulaiman. Nero istana Nabi Sulaiman pakarangan na lebih si diheto batu-batu papimbolo na ulawang matiki-tiki kerikil na ulawang na lebih si diheto pakarangan na satu subhanallah lebih matanreng daripada kerajaan Nabi Sulaiman matanre pangkana. Tapi nasabak magamay marapi ko pungala ta'ala, Masya Allah. Denon roy tampo. Dan dalam sejarah Nabi Sulaiman alaihissalam, satu-satunya Nabi. Denang ka na masusah. Nabi Sulaiman bawa tu denang ka na masusah. Tu limanya, mapapida din na pa nakuasay bahasa na olok-kolo. Na parenta jingge, na parenta olok-kolo. Angin na parenta manang iya manana cek dek masusah dek to pa na masusah iya manana cek dek masusah melo mani maki buasi istana melo maki buasi istana semacam rumah jabatan Lonai istana meloi nak buah Nabi Sulaiman 65 kamarakna. Na usulan na bainina maka da iya pa umelo mata kitu istana tak buah rengak na reko bulu manuk payatakan. Kira-kira ko istana 65 kamara. Na bulu manuk iya tekengi kira-kira siaga manuk igondolo. Ya coba nih bulu manuk potomo. bulu manuk lutu iya romelo cabuk bulu napa yang ngatakan istana 65 kamarana. Neng kali natongan apui Nabi Sulaiman iro. Milo tongan natarapkan ni. Neng kalinga manu
Maka sininna manuk-manuk watuiro mogok terbang. Mun romana makan rodong, digaga milutu. Mun romana makan rodong. Kecuali campung. Campungi yang kalutu keok. Cairi mana ku pada badan manuk-manuk. Iko campung. Ang kaki masara nyawa, mangan ka nyawa mun lutu waktu makan nyawa wita. Maka de campungi aga ji musara nyawang, nakada dega pale misse maka melu ikapupu bulu-bulu we. Miyatakeun istana. Maka de campungi cari saratoa mupo sarah. Agi asem, nakade utus semua lo mak bicara Nabi Sulaiman. Maka diutuslah campung. Tama si runtuk Nabi Sulaiman. Aga tu kareba campung. Nakada nautus juga aja padaku manu memang bicara kui dia. Nakada aga angka pakutanana padaku manu kega garek mega. Arwanewe nama kunrok kolinoe. Maka dia Nabi Sulaiman pada mupi, pada gan norwani semua makunrai. Maka dia campungnya. Ay salah pahang padaku manu puang. Magai nasang mega makunrai norwani. Nakada nakada ay salah pahang itu. Maka Nabi Sulaiman magi nua aga nua pak deke na nasang mega makunrai na ronewe. Maka dia campungnya iro pendapat na padaku manu amo arwane ko patuju makunrai na pogau na reketo sebagai makunrai. Nakapesa Nabi Sulaiman tersinggung Nabi Sulaiman. Iya na parereki ya campungnya. Iya na parereki ya pak, iya mi tarima usulan na beneku mi mutu mata ke bulu manuk berarti iya na parereki. Jadi tersinggung Nabi Sulaiman apa ipodangi ko campungnya, tapi kanjana tu balik kota magama tersinggung. Tadinya campung ini cairi, agak balik justru campungnya nala penasehat. We campung nala decep pale mupodanga tas salah toga nggak tu pale cek deka man rasa te makanya no banyak keputusan ngehe dena cari campung-campungnya ya coba na dena magama Nabi Sulaiman njok mu camput tu kakada-kada kakoni-koni beriku menjek karang-karang te tapi nasabak tahu magama tersinggung, dena cari campungnya justru berterima kasih. Nah, ada jumpa kain kak. Ternyata na camito palik punggala ta'ala merusak alam. Ya ku ibu manangi bulu-bulun na manu berarti merusak alam. Natiangi punggala ta'ala. Maka tersinggung na tahu matan repangkak na nareko magama mui insya Allah makanja launa. Sini no masalah lebih engkau dari. Tahu sogi na magama manyamat to? Apa engkau tu mengkamat tu tahu sogi magama? Tahu sogi magama. Ya tu si ko tahu sogi magama tu. Iya ko perkara agama yung ko sogi. Dena deke-deke. Tapi ko perkara dunia malah ada mereking. Ko tau sogi magama tu. Engka butin engka tau sogi pengluta Usman pak termasuk tau sogi tu si di sahaba manituna tu Nabi Tairo Usman bin Affan sogi mega gagana gangkana makadi Nabi ta lau ko cek de milau dui okko Usman apa melo yung ko sogi agamai loko milau di oko pengluta oko Usman pak melo yung kosoki agamanya maka yeru utusange lau di bolana Usman de panalatu bolana ning kalingi man nau nanana maka de Usman na pudangnya na aja nama lampela de sunggun na pak jenangi mutaro megalak da minyak capu.
papuncoki, padodongi. Iya utusannya, pada letu na lisu, apa makanya anak na je lagi na rekegero. Mau mana pak janang meti padodongi pak manri minyak. Ay, mereka lada. Lisu, loko na bitara kadede na cocok. Anak na lagi malak na rekengang. Maka de na bita letu mogo je nak kadeu letu na usah di milau lisu. Nak kade lisu ko memang letu ko je. Wani pe mana lausi. Letu ni. Kato tangan. Ni gero. Iya. Nabuka na assalamualaikum wassalam. Tap pemakutan na memang ni penguluta Usman. Aga je akata tatalomai. Urusan aga kata tatolomai. Urusan lino ga, urusan agama ga, urusan negara ga. Maka da utusannya magi takutan angi. Nakada iya ko urusan lino mulau amai. Laipat dia ni pelang. Anak ipat dia nakada minyak na pake. Minyak na pake ipat dia ni pelang ko perkara dunia. Yang ko perkara agama iparilai palampi kisungguh na marilla. Nakada makan aku akoro. Jadi makada utusannya nabi tanya suruh kae. Maka dia pengeluta Usman, iya tuh ko nabi suruh ko berarti urusan agama. Wah, palampiri sungguh na pelang parilai. Apa agama bicara ya? Nasuruh ka nabita milau dui melo yung kosoki agamay. De nak bicara pengeluta Usman, tama kamaray mala dui sisipu. Napadaling utusannya. Okay, sisipu. Maka dia utusannya. Siya sa na iya nakada. Sanya dia nang ko bilang ni. Makumia ko bila dui ka mabila sipu ma. Bila sipu mah. Maka day utusannya sitongan naje wani riolo pawangka. Tapi usad di komanan na ampe makde ka. Magi paling nang ka makwa bersama kue. Maka day pengeluta Usman iya tuan ni riolo najamai anakku adalah perkara dunia. Jimah kadaka amanya ko kulino mujama pak iya tu perkara dunia iya ko halalai ihisab ireke matu itu iya ko dena halala diasab icalangi iya ko perkara dunia itu perlu hati-hati ya pak magai yang halal dihisab yang haram diasab. Jadi amowai dio na anakku iya malak datolo jagai. Ya ko dio ko na aja mo limpa bawa mi. Apa sini nawe tak besi dia nakan ne alelemu tu mu pertanggung jawab ka matu asul mun pak mako jako. Jadi ko dio ko manyamaji ya to na mu pakewe. Mak jenek ko matu aja mu popula deh kerangnya pak tak pecik matu itu na pecik gimana tahu dia nakan nai dia mu pakai termasuk ko mako jakujang. Ipertanggung jawab ka mana matu he. Tapi iya na sabak perkara agama muangkang apa nabi tasuro ko melo ibalancai agama makanya dena perlu iriking. Iya na tu ampe waliku sisipu. Dena perlu iriking apa iya tu agagae ibalancai lana pungala taala iya tu sitongan na anu yapunai latu suruga matu. Pangkade guru te itu dalle yanri capu ya biape meng ipaki narasa bu mancai palulu capu to ye ibalance kona purio pungala taala iya na tu ikiri lo mondri jadi nasaba iya melo ibalance kola na purio pungala taala maka dia na perlu reki ngapa iya na tabungan iya na ya punna jadi dia perlu reki. Iya nak kada guruta, ya ko angkatan lu manu mak
maka juang nai tembak ci dinakan nai siaga pimonro. Talu manuk-manuk maka juang nai tembak ci dinakan nai siaga monro. Ci di monro iri kanai lutui dua. Lutui dua. Talu ratus sabu duit pari kantong. Talu ratus sabu duit pari kantong. Lalu celengangi tataru si ratus sabu. Siaga monro. Iya miro monro tapatama celengangi matu latu suruga. Iya 200 monro ko kantongnya. Lutu matu nala pak balu balewe. Nala pak balu lambace. Nala indok logo nala. Belum tentu ini punya 200 tapi iya tapatama celengangi. Iya nama nase monro ko ini. Jadi orang kapa panguluta Usman kada hede ini perlu irike ko perkara akhirat apa iya tuh mana sana saya punai. Jika kana we mapahangi rutusan ngiro kado rutusan makua jiro pale agama ini jadi kuang kagak tuh pale lebih makasih ku balanco kena puri pungala tala pak iro nasuk matu lilolongan nak kada iya nasaba mapahan nih gangkana maka dia pengeluta Usman tu atur aku sidang pak miska tambah kamara malas ini sisipu dah kada alai ku ya diamu nah itu sisipu apa magai gara-gara perbuatan pengeluta Usman napahang agama iya utusannya gangkana mariulat dan seding ayat tu nak kada guruta ya kau kata matuntuk pak disengak agama dia tu paling nama gage ya lek dui ya leng perlu tu ya lek dui tu pamagai nasaba milu matuntuk apang agama. Sini no masalah malah biang kadere. Yana tu alasanna gangkanna pungan Allah Ta'ala. Ye pungan Allah Ta'ala tu koma bicara waramparang rezeki dalle maka dia itu pungan Allah Ta'ala koma bicara waramparang dalle tahu maka dia pungan Allah Ta'ala amfiku mimma razaqnakum abbiringi sesa kuang kadalle na wiringi pungala ta'ala abbiringi sesa kuang kadalle na wiringi pungala ta'ala degaga makada parakai sesa kuang kadalle na wiringi pungala ta'ala degaga makwaro nei biasa parate itu ini maka ya kong kadale lengi pungala ta'ala aju balanca parakai sesa ya to si pungala ta'ala maka ya kong kadale na weringi pungala ta'ala aberingi sesa aga ikmana ye na kada aberingi sesa maka de guruta iye aga gaya beringi lebih malas si pilisu oko tau mak berewe lebih malas si pilisu na agaga mabuange polease langi latu tanai ya kong kagaga mabuang polease langi depa na latu tanai angkanin rewa baraka na iro agaga ya bering itu pale gangkana terperhati kamu iya tahu magalai mak bere tu degaga tahu mapat di degaga apa pungala ta'ala makada lebih malas silisu iya tu cuma terkadang biasa dia berbentuk duit merumuk dia sadari biasa berbentuk patolak bala biasa berbentuk disingang contoh taruki memang di dalam lauhil mahfuz ang kami mataruki ukro totoe takdir totoe maka da aso nama tu satue nakan naki abala talapuki taruki aso na satu asoe talapuki tapi nasaba onna ele pura ki mak bere
pura ki maceleng, pura ki masideka, angkanureta taliak gola-gola dan sebagainya. Pura ki mak bere. Ternyata barakana rupa bere tahun na si runtu ki totota tallepo to ngeki. Nakan ki abala tapi nasabak pura ki mak bere tallepo ki tapi lala mi tallepo. Tallepo ki tapi lala mi tallepo. Kadang persoalan apa lala mi lepo. Andai kata benenge deta bere naro, deta sidako naro, deta celeng. Deta sideka tallepo to ngeki tapi to tallepo. Kepo to na te masoko ngi lebih mega pita pasu na iro na tak beriro. Maka jadi lisir pas sideka to na lokwe di mancaji patolak bala. Nah, contoh yang kedua. Taroki dan lauhil mahpus maka dasona satu malasaki. Tapi pura ki masidak kelena, ira pas sidakatan rewe mancaji, adisi-disingan malah satu ngeki tapi nasabak pura ki masidaka, pat di ulumi bintang 7 minggu letikan Saudi, sisa rupiah. Tapi andai kata dia nak tasidakar, wah malah satu ngeki rumah sakit pak, operasi pak. Mega kosok masuk lebih mega pene orang nak tasidakan iro. Nah, iro inti iro nak di punggala tala amfiku mimma razaqnakum yunfiq. Aberingi sih sadar kon kagak dalek beringi punggala tala ya. Makanya dalam kehidupan atutungan itu dalek manasa lagi dalek ta nasuro ki punggala tala mak beringi. Apalagi kok anun nami matawe. Anun nami matawe. Yan tu nak kada nabita. Iya ko mapagaji ki alingi gajin na tawe riwat tudena panamati pusatna. Gaji upah yang paling berkah yaitu iwerengi riwat tudena panamati pusatna. Namati pusatna. Jadi ku mapak jama ki mapak gaji ki jangan puji parakai gaji na tahu. Maga pak, iya ko si topo matu mega cekan ya ki matu iputara yolo. iputara min milau tahu sabarik pura lihat barang taralapi barang napa kelek tertunda sih. Pada iya kasih nak jama tahu nasabak melok lolongat duit. Nah, jadi makanya kita aja nama tipe pusat na melengi duit betul jangan menunda daripada upah seseorang aberingi alingi siya. Nah ini pak jamai mak jamaki dengan niat memberi aberingi tenaga taloko punggawata alingi tenaga punggawata na tu takalasi mak jama dia nak kalasi apa magai memeki malengi tenaga ya putu kutanya tenaga miak bering melo mi runtuk gaji ya kon kai punggawe matonga kita tapi kode gage macule-cule ki tapi nareko mak jama ki dengan niat untuk memberi tenaga amo de gaga pungga matonga toki coba si runtu ya garek tahu pak jama melo mak bere tenaga gang kada dina kalasi mak jama punggawa mak bere gaji de panamati tati pusatna nak berendi na gaji na patarimanya anak guruna maka si cocok si sehingga maka iya dua pak jama dan nia punggawa masing-masing maka bita si tudang nggak matu ko suruga si akaderanga sakaderanga Pak Balu na pengelih APDC ki Pak Balu na pengelih APDC ki apa iya tu APDC ngi janji suruga innal muttaqina fi jannati wa uyun orang-orang bertakwa itu okoi suruga matu onronna makanya mapak kita mata surugana niga yelengi surugero orang bertakwa itu
Te akhirina ma atahum rabbuhum iyana yalingi tau angkai innahum kanu qabla dzalika muhsinin nasabair wattun nakulino toli mappede cengi pak balu mappede ceng loko pangalli mappede ceto loko pak balu pada mappede ceng peko carana Pak Balu dena puji kala siangi pangalli. Ya kongka masolang napau angka je masolang je makura-kura to sian lina napau caca na kongka. Te. Dena lapo bak gompoi balewe. Pokona siko betoro. Te. Malampu dena puji pediri atina pa pangalli. Pangalli de to na puji pediri atina Pak Balu. Apa kata tu pangalli we na pujilah ada pendiri tina Pak Balu mabela oi bale angke kasih taposo-poso ai makap buni je bale mu tu de to panalli na ujato pi de na pedece sanaker jadi asanya pedece nasang Pak Balu pangalli pada mak pedece contoh siagalin na ya anut teh na kada 50 sabu alena 45 sabudi maka dari Pak Balu nareking ia ko 50 sabu nalingi nalai saru kapitu sabu tapi ku 45 sabu nalangi 2 sabu misaroku roy tapi taruh nih saro nak 2 sabu ma PDC kak 5 sabu tala nih 45 sabu ma PDC ni loko pangalli na welingi dui 50 sabu mele sasungi maka dai pangalli aja ta sasungi walalakangi ma PDC tu 5 sabu ma PDC tu 5 sabu ye natawari onar karena sunnah menawar matawa tapi sunnah juga memberi ma PDC jadi natawari 45 sabu ya letongang nalingi 50 sabu aja nata sasungi jadi mega pisarono na iye tau riolo ma PDC Pak Balu sarotopi 5 pitu sabu ma PDC tu 5 sabu iye pangalion na 5 sabu saroda pada ma PDC maka iye dua Pak Balu pangalli maka debita siaka deranga matu ke surga bangsa nana kana ma'i fil jannah si bawa ka matu ke surga bangsa nana sini no masalah melebih kadere kemudian anutta daleta lagi na suruh pungalatala mak beringi apalagi komelo meminrangi matan risira angkat melo minrang salah si dinna hak na bali boleh pinrangi ko melo minrang anu lagi nih loro pungal tala kan aberingi sia sakon kapalai ko melo minrangi pinrangi iya ko to minrang aga-aga atau mapinrangi aga-aga selama de panai wajah itu malari teru apalan itu gagai inrangi jadi makanya kau napangi tahu ya maka kau minrang resiko je kau minrang iya pak iya maka resongi amalak tahu ya jadi magangkana hati-hati minrang tapi kau dena pangi kau agama tahu ya ngalanya manga minrang makanya waktu na minrang isinya ini si salah tapi dari kau tahu agama tu napangi agama ini minrangi karena terpaksa kasih minrang nasadari maka jalan teru apalan nai jadi selama deni palisu ya jalan teru apalan nai jadi kau kata minrang dena palisu situ kan makanya itu minrang lari teru apalagi kau mati dena wajah malapi-lapi matu asul munrina pakamajana decena layalah dece matu amalakna na wajar ki asuri mundri ya ko degaga decena dosa ta yalengi kanjana ko pinrangi na mati tau tai pinrangi
neko ihlas muki maka insya Allah ditaruh apalan nih ya jata herang nareko angkat atau ipinrangi ihlas ki mapinran dari nawajai pede menrek dalek nanya tahu tau mapinrangi makanya di masa Nabi ya ko angkat atau minrang macet minrang ya ko minrang ki maka nabi tasi kanjak atau minrang itu nareko na palisui lebih cek de panajadapi jatuh tempo na angkan na palisu pinrengka 10 sona 100 sabbu nape ruas sona si kanjak palisu ni napa ruas sona palisu ni palisu 105 sabbu te 105 sabbu riba dena riba maka dena riba apa digaga perjanjian justru berterima kasih hadiah ye te makwa batena min ratte di masa Nabi te makor batena minrat di masa Nabi iye lanya makokwewe ya ku minrangi tawe mak janji 10 sona talum pula de pada wajai isi ngai ne wami si salah jigang karena ia kuang katau minrang angka sarakna jatuh tempo idandai kodena wajai mak bunga topi magina kor lanya ia sunnahnya Nabi magina kor nah sabab mabela ni isalai apahang agamai ina katane nereko na pahangi komelo pungalatala pedecengi tawe diwerengi kepahaman agama jadi dalam kehidupan sehari-hari nereko ipahangi agama insyaallah mahnya memanangi law-lawna memagi-magi dapat angkan ringi pungalatal kekuatan untuk makamalakang agamanya ipahangi agama ini akamalakang ya palaturutui lo sila surat tadi pada bimangkalingai saya kedemikianlah subhanallah bihamdi subhanakallahum bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.